finančno stanje takrat je seveda pomembno, da tisti, ki želijo preživeti, želijo nadaljevati, koliko pač ambiciozne programe se morajo povezati, morajo skupaj, morajo najti tudi zelo različne vsebine, različni akterji, različni individumi, morajo najti koliko posodobljeno. Zdaj seveda to je en vidik, ki je omogočil, da sta oba festivala nadaljevala, da sta povezali naša skupna, ne se sta života. I will fade out in about every different time in those prayers. And I'm ready to go, 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 ready to go. Instead, like we're gonna dive into like small fun and games. But let's start with language. Let's just start with verbal. Fang. So maybe if you want to speak your native tongue, it's fine for me. So maybe one pair up and then one is with me. It's nice to see how the body language gets like as the creator. This is my zen. Zato što smo Hodim. Poslušam vodo. Hodim. Poslušam cesto. Hodim. Poslušam reko.
is laughter, love is open. Beloved, my love, 'cause love is nature. Love is acceptance, love is